Pa mi smo prvi na ovim prostorima uveli nekoliko tehnologija, između ostaloga to su znači laserska skidanja dioptrija, ali na jedan suvremeniji način. Znači laseri postoje već 40 godina, međutim u ove krajeve donijeli smo LASIK, to smo prvi napravili, zatim nekoliko pojačanja za liječenje rožnice kao cross-linking. Dakle, tu smo definitivno prednjačili. Mi smo najjača po tom pitanju klinika u Europi pa i svijetu. Dio smo te jednog zajedničke kompanije i tu smo doista ispred ostalih. Mi se u pravilu bavimo većinom dioptrijom, znači rješavanjem problema vida u smislu dioptrije. Dosta zahvalan posao jer ljudi imaju dosta problema, sve više je kratkovidnih ljudi. Svi mi preko 40 godina trebamo neko pomagalo i tu mi onda uskačemo.